ole thir tu te zawai che bai vek ule tu tu ma hian Ireland khopui Dublin Muslim ral tlan te le mi hang ral tlan te awanga an buina chungchang te ngai tha ila ti in kan han bua sai le a an ni po khu tuna hian Muslim ral tlan te awang hian an buina sa em maya tuna po khon an ram po an lein sing fel hlei theilowa chutianga in ching fel hlei theilo a an om chung chuan an buina hi video han siam tho kan tu a uluk tawin milongai thak sak don nia ngai thang o Ireland ram hi Pacific Ocean chaklam Irish sia le Celtic sia in kara om ania a chaklam Irish sia chaklok hi British ram ania Irish hovin zalen na an sual na hi arei to le a kum sang kha zaruk somli pakua atang dai to khan an bei to in kum zabi som paruk na le som pasari na po khan Protestant ho le Roman Catholic ho inkara buaina awangin England lalten an lo shek to a kum sang kha zakua somni pakhat khan Irish Republican Army shuaitu Michael Collins ale British sarkarin in remna anziaka anzia nu lok chuan an thian nena lekha thona kathi na tur ka ziak ta atiya ati ange in kum khat laral ma in tha anita ani he IRA le British in rem ne hi an du lova helna an rama hian chuakin kum sangkha zakwa somni pani khan Irish Free State chu British Commonwealth noya siam sak anita a kum sangkha zakwa somthum pani khan president atan divalerela than ania kum sangkha zakwa somli pakwa khan Free State nisia British Commonwealth a andu lo le a IRA firfia khovin full independent ansual zel thovani kum sangkha zakwa somnga panga a khan UNO membera an tana kum sangkha zakwa somsari pathum khan Europe Community member an nivele a nimasila IRA te hiam North Ireland lam Republic of Ireland an la telvelo wangin nor na an siam zel thova chuwang chuan kum sangkha zakwa somriat panga khan Irish sarkar le British sarkar chuan in rem na siam le in North Ireland chungchanga ro rel na Irish Republic chu teltir an nitani heram hi thliar ka lian ve takania a khothlang lama hian tlangram atama tin khothlang lama hian ruwa tuipo atam hle a heram hi Europe khothlang lamzinga ram rethei tak anni a herama hian tual chung in dona aron chuak fo to boka silai ri are meu lo angani British sarkar nen anram in rel bol na hian thuthung han siam thin ma sela in rem na tluan tling an nei lei thei meu lovani an rama hian dil moi tak tele tlang moi tak te atama wang hian America tele Canada te British ho te hian an tlo na sa hle thina USA President John F Kennedy le President Ronald Reagan te po in aram moi wangin an lo tlo to a tin America President Joe Biden atele Donald Trump atepon he ram hilo tlo to in mun moi tak te an lo fang to thina ni an rama hian edi zali somni pathum atang khan Saint Patrick Roman Catholic alodin to a tin North Ireland a hian Protestant le Presbyterian kauran le Church of Ireland te an tam thunga aram hi zau tak chuni lem lo ma sela mishing hi tu na hian maktatua li le achan vevel omin an khopui ber hi Dublin ti ania anin rel bol na le an sarkar berku parliamentary republic ti ni in an poisa te po khu Irish pound dia soi ania an mani hi vun ngau mi ngau ram ni in an tong man po Irish le English an mang na sa le a Christian ram an ni boka Roman Catholic an tam bera Church of Ireland le Presbyterian te po an nual bokani khutianga Christian na ring tu ram tha le lun an ni a khomwal shan angte a thliar kar an ni a amai ro chu hun engapatia ta kha ral tlan tele nam sang ten an ron chia pia tan ta a chutianga pem khom ram an ni awang chuan
chung pem zinga chuan mi hang kan ti te le muslim mi te an tam sot hle maya Ireland rama khuan tuna hian Christian po hi an tlaniam tel tela sa khodang abik takin muslim te po an lian tuala Jun ni som ni panga hi muslim te kum tharani aniya he ni hi khovel mun sang muslim te chuan an omna huna kal khomin an pathian hne na tong train anin lan thina he ni kum sang ni som ni panga Jun ni som ni panga po khan Ireland khopui Dublin po muslim te chuan an pathian tan ro pui takinan manga city center tagin Christ Church thleng muslim te chuan kong anan zoa heta hian Ireland flag te pa ka Palestine flag te an kenga kalkhom muslim mi pui te chuan Allahu Akbar ti pa in Israel an huat thu an au chua pui na salea Free Palestine ti in mi pui te chuan au duala hei hi tun laia muslim pung khom to phot tena an om naram le muna an thil ti thin me kania mun then khata chuan dead to America dead to Israel ti te chu an aw hla anina sa hle a Israel dem na tele America soichiat na te po an nei na sa hle ani mun tin atangin hetianga muslim pung khom thin te hi Irish mi pui te chuan an hel le a ama atang to im mi pui nun phung ati buaya traffic na satakin ati zama an rama Middle East buaya wanga pem lut an tam lu tuk chuan kong sang in har sat na aron siam tama wangin Irish mi pui te chuan en liam har sa ti inarin sum zo talova ti chuan Irish mi pui nationalist nam thin lungril rupu te chuan muslim kong zo chu lo dang turim ashanin kong zo anan huai hot velea ati ra chuan mi tlem te an ni a Mase an ramaral tlan le muslim du lo mi an pun zel wangin an tam ta tel maya heng mi pui tam tak kong zo na tel te hian Ireland chu Christian ram ani thu le an rama hian pathian pakhat chau a oma chu chulali suwa Krista ani thu le Ireland ram chu Irish mi pui te ta ani izia an au chua pui na sa hle a hemini atang hian kong zo hi voi tam takan nei zui ta ni Catholic thalai rual tele protestant mi pui ba ka midang tam takin kongzo hian huai hot zui ta zela muslim awanga Irish ten har sat na le buaina an to sang te chu an au chu pui zel boka he kongzo na an tum ber chu muslim te an ni miao awangin muslim rual an sa khothila pung khom te chu an thu cham ti buai turin an lo au rual thina muslim epnan Christian na an mang na sa hle a zol nei Mohammed epnan iswa ro puizia an au chua pui uar le bokani tin an ram sarkar parliamentary republic po chu muslim ral tlan telaka ram ri khar ngal tur le an rama muslim om te chu an local na lama thon ho ngal turin sarkar chu na satakin an nor boka ni som ni pakua July sang ni som ni panga tho khan Ireland khopui Dublina krok pa ka chuan muslim rual te tong trai turin an pung khoma heti lai hian Irish mei che pakat chu ron ding chuak hlol mayim ring takaron aw hian chunu chuan in Ireland rama hian muslim ral tlan an tamzia aron soi chuaka muslim ram sheom an tlan san ani chuan an rama an chin dan ron pulut lo tur le Ireland chu Christian ram ani thu le Islam ram ni tura an phal lo thu te ral tlan te chu an ram dan za lo le an ram nun phung anga an khosa du lo ani chuan an local na rama kir le mai turin asoya a au chuak ta hiala chuan buaina chuan zia om lam apan dewe ti a chuan mei cheno pangkum so mi chu pong sual ani ya a pong sual tu hi Africa Somalia tlangwal kum som ni paruk mi ni in ani hi ral tlan tho ani boka chu chuan Irish mi te thin rim na lo in mung zat to chu ron chok tho le in aron kai tho thar le a an thin rim na chu apuak ke ani ta ber mai zan khua in Dublin khopuya buaina achuaka mi pui thin rim so sang in sum zo lo mi sang ni rual te chu police tenen an in kap ta hial maya he thila buaina thlen tu akai kuang ber African ral tlan om na hotel chu beichun zom le in Dublin mi pui te chuan brick le bottle te chu an pai dar chia ma motor te hal ni in
police helicopter pakhat chu laser manga be ani boka he thila hian mi paruk man an nia officer pakhatin hliam atuar bok nge ni poi khoi tu hi man ni ma se Dublin khopui thin rim na ero are tak tak theilowa anram sarkarin anram chunga ral plan nam dang mi alalut vak tele muslim mi ron lian zel chon ai ris mi pui te thin lung le an thalai te anram ma khuangai tak tak tu te chuan mut mo nar mo a an neya anram shuai tu ten thu tak hlataka lalovin an lo welcome zel la chuan anram economy aron ngong tel ve zela na a ania mo kong sanga chung mi te chuan an lua lan chho zel nia hriat na te chu an thalai te thin lunga in tu chowin chu chuanin ral tlan te tu lo na na satakin hringa thataka om ten thalo taka khosa te awangin an tuar zel ti po chu in shema sela iris mi te thin lunga hian ral tlan hrim du lo na le huat na tuna hian an sa hle maya he an buaina hi an sarkar hian engtin nge achin fel don ti po hi ala soi fel hlei thelowa America sarkarin an ram chunga dan lavaron lut tele dan ang thaparon lut thin teram ma po ben na satak aneya chutianga ti ve turin Donald Trump chuan ram sang te hna alo cha to a he Ireland sarkar po hi a cha tel boka anni hianin eng angin nge ma an lak ton ti ero la soi thei ala ni lova hetiang zela Europe khomwal tele heng clear kar khopui lian tak rampa ngai tak po an lu chil zel kara hian keini Mizoram tengei po hi muslim te po hian min chi ne so to le a kan khotin le kan aizol khopui te hi han kalila kher tin chu soilo koi tina hian vai muslim mu turan tam sot le a heng te hi en liam mai a an na tho dan mung te po eng ang po lo ni sela en liam mai hunani to lova kil tinan dap chuak to a Mizoram tak ngial po hian chung mi te chu ILP an neyamo nei love mo apoi mo berlo an tam chak nutuk hi sarkar le NGO ang po a malak hun ani to viau ani chutianga gram chung in rel bol na mu mal lo tak le in kai suana mu mal lo tak nuaya sarkarina hetiang kan ram chung aral tlan lo lak du zel du na hi a om zel ani chon ram chung mi te hian kan la tuar deu don ani